Isolomoya TV. Siyabulisa mkhulu futhi kuSolomoya television. Sibonga futhi ukuthi phinde kuvele lethuba lokuthi ukwazi ukuthi ezintweni obozikhulumile ngaphambili siqhubeke ngazo. Ngiyacabanga ukuthi lana senza upart 2 siyasokha phezulu kwevideo ebesiyenzile oqala yomehluko phakathi kwendalo nesidalo. Socela ukuthi siqhubeke lapho kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke mkhulu sizocela ubulise abalandeli bakho ubatshele futhi nokuthi utholakala kanjani. Ngibongeke nje ithuba lokunikwa kuyo iSolomoya TV. Ngiyabingelela ke kubo bonke abalandeli beSolomoya TV. Ngiphinde ngibingelele nakuba phathi bama light ethu noma bama camera ethu lapho besikhanyisela bephinde basiqophele noma basishuthe basithwebule. Yebo, ngiyabingelela kuwo wonke umuntu, ngibingelele kumhlaba wonke, iAfrika yonke, iAfrika yonkana. Ngibingelele ke naseyithuyweni nje zizonke ithunya zasezulwini zasemanzini nezaseyintabeni, amakhosi amakhulu asemkhathini nasemanzini nawaseyintabeni. Ngiyabingelela kuyibutho lonke, ngibingelele kumanono ehlangene. Sikhuluma ngesidalwa. Yebo, sikhuluma ngesidalwa. Kuyaye kube khona ke inkinga lapha uma abantwana bakamoya kukhulunywa ngesidalwa. Bazi ukuthi isidalwa yidlozi noma isidalwa sitholakala egcekeni. Mina ngokolwazi lwami noma ngendlela mina engiyembulelwa ngayo, ngoba mina ngiyembulelwa lo moya, angeke ngithi kunomuntu ongihlalela phansi angifundise lo moya noma angembulele lokho engisuke ngikhuluma ngakho. Ngiyaye ngilalele einkingeni zabantu nezingxoxo esixoxayo nabantu bese beyangembulela ukuthi uma umuntu ekhuluma kanje kusuke kunje, uma umuntu kwenzeka kanje kusuke kunje. Bese ngimbuleleka lapho nomunye ukaqhamuke nokhiye welokuzana wetopic noma wesihloko esisuke sisithintile ngaleso sikhathi uma sihleli sixoxa, aqhamuke nokhiye. Bese ngiyalalela ukuthi uma umuntu ebuza into efana nale, ebuza ngesihlahla, ebuza ngamafu, ebuza ngelanga, ebuza ngenkanyezi, ebuza ngenyanga, ebuza ngakho konke, usuke eshukuthini. Idlozi ke lisebenza ngabaphansi. Idlozi isidalwa sisebenza njengoba bese sisichazile kweminye imifanekiso eqoshiwe ekupart 1 kuma video esiwenzileyo. Sithe kunendalo kunesidalwa. Manje sizohlukanisa isidalwa nedlozi. Ngicabanga ukuthi uma siqhubeka futhi sizohlukanisa phakathi kwedlozi nethongo. Siqhubeke futhi sihlukanise phakathi kwesithongo nesithunywa. Okusho ukuthi kuzohamba nje kulandelana ngendlela yakho ngokulandelana kwakho, ngoba siqale kuyindalo nesidalwa. Sezohlukanisa isidalwa manje nedlozi. Kuzosuka kube lidlozi nethongo. Noma ithonga sogcina ngalo kwesingene esithunyweni sithi isidalwa, idlozi nesithunywa. Silandele kanjalo ngoba kufanele ukuthi lezi zinto zehlukaniseke, nombukeli azi nomntwana wethonga ongakembulelwa nongakacacelwa ukuthi lezi zinto zehlukene kanjani ahlukaniseleke. Ngizothinta nje kancane ngani ithonga elokuthonga. Ithonga futhi liyangena kubo bonke lapho. Ngiqedile lapho ngoba bengifuna ukuthinta nje kancane ukuthi ithonga kungani sizogcina ngalo. Kodwa namhlanje sifuna ukwehlukanisa phakathi kwesidalwa nedlozi. Ukuthi idlozi yini, isidalwa yini, bahluka kanjani laba bantu. Ngoba umuntu uma ephila emhlabeni uyisidalwa noma uyindalo. Umuntu uma ephila uyisidalwa noma uyindalo.
ngoba ngisho nokhubazekile ngoba sithe umuntu ongaphelele ukuba umuntu ongolunye uhlobo futhi ini isidalwa kodwa esidaliwe esiyindalo kaNkulunkulu sithe umuntu ongekho normal noma ongaphelele ukuba umuntu onezinye izinto eziziveza ngenye indlela kuye uyini uyisidalwa kodwa ebe eyindalo ngoba udaliwe ongumnini yebo so manje sizohlukanisa ke phakathi kwedlozi idlozi uqala ukuba lidlozi lapha sewedlulile emhlabeni ungabe bewukholelwa kwabaphansi ungabe ubungakholelwa kwabaphansi kodwa uma sewedlulile emhlabeni usuyidlozi bahlukene lamadlozi la ukhona lasekhaya noma lasegcekeni nelangaphandle noma elentaba idlozi sitheni ke sidalweni isidalwa sithe ungenzeka ukuthi usithole emoyeni noma ungenzeka ukuthi usithola phi emanzini nasentabeni ungasithola ngoba singabantu bentaba thina singaboni ngoba sekwaba khona izindlu bese siphinde futhi sisithole isidalwa kuphi ekhaya okuwumuntu onjani okhubazekileyo emanzini sithola umuntu owufishi emkhathini sithola noma emoyeni ngoba lokho emkhathini kuzulazula lemimoya emibi emkhathini kuzulazula laba bantu bobumnyama emkhathini noma laba bemimoya emnyama emkhathini lokhu thina esikhuluma ngakho kungale komkhathi ingakho ngelinye ilanga kwamanye amavidiyo ngikhuluma ngendaba yokuphakama ukuthi bangikhuphula bangisa phezulu bangedlulisa kulezi igaba ngayibona sengiyibona ziphansi zona wathi uyababona laba ngokuhlukahlukana kwabo ocela ukusobala ukuthi kunesigaba kungale kwesigaba somoya noma somkhathi kungale kwesigaba sani somkhathi siyasithola isidalwa somoya okulihashi elindizayo okuzingane eyindizayo noma ikhehle lidala elinamaphiko isidalwa sani leso somoya ngoba ungumuntu kodwa futhi manje ulihashi ungumuntu kodwa futhi manje uyinyoni ngoba phela umuntu esimaziyo thina kandisi akanamaphiko umuntu esimaziyo kodwa kuyisidalwa sani somoya lo muntu lo bese kuba umuntu esimthole ufishi inkomo esithole ufishi ihashe esithola ufishi zidalwa zalezo zasemanzini ngoba ufishi siwuthola emanzini isidalwa ke leso bengizohlukanisa kuphi edlozini nani nesidalwa ngiyakuzwa mkhulu kulento oyishoyo engokubambayo mawukhuluma ngesidalwa ilento abathi ngesilungu it's a deity kuneyidalwa zeintaba kuneyidalwa zasemoyeni noma emkhathini kuneyidalwa zasemanzini eziningi zehlukahlukane eziningi ngoba obvious mkhulu idalwa uzozithola emfuleni angeke necessarily zifane neidala ozozithola empophomeni idala ozozithola esizibeni azifani necessarily neidala mhlambe ezongamele iphethu yebo kodwa ke lapho sesikhuluma ngezithunywa usihlukanisa izithunywa ke manje usihlukanisa laba bathunyiwe wena la ngiza khona kakhulu sesikhulumile ngalento ukuthiwa deities ngesilungu noma idala bese ke mkhulu size la edlozini mawukhuluma ngokuthi umuntu uma eshona uba yidlozi le nto leyo ngiyacabanga ukuthi on its own into okumele ihlaziwe ngoba ke kuthiwe umuntu idlozi eligcina lithwasele for example idlozi uyadlozoma lo muntu
kwelemi moya ngoba akaphumulanga ufuna ukulungisela izinto yebo umuntu onjalo shodi mkhulu angeke afane nalo esiqedwe kumngcwaba last week or minyaka edlulile ngamanye amazwi kusho ukuthi nala eKudloziwe kunemigaqo elandelwayo izigaba ezilandelayo ngaphambi kokuthi umuntu abe yidlozi mhlambe elihlanzekileyo iyo lento esenza ukuthi mhlambe umuntu adlozomele la ejardini ngoba efuna ukulungisela izinto so ngabe uyicacisa kanjani ke lento leyo kule inhlobo zama sesizwile ngesidalwa but kule amadlozi ungakwazi ukucacisela abantu ukuthi inhlobo zamadlozi ezikhona nazi mhlambe ngabe ziba neimpact kanjani ebantwini ngokwezigaba zawo lamadlozi ngibonge nje umbuzo omuhle sibuzela ababuki beSolomoya TV ukuhlukana kwalamadlozi la sisedlozini manje sithele idlozi ngani ngendluzula ngokudlozomela ngempi laba bantu laba balidlozi ngoba abafiki kahle nangu umuntu usanda kushona usanda kwedlula la emhlabeni mayedlula la emhlabeni wesikhulume ngomuntu ozibulele sikhulume ngomuntu odlulile ngoba sekufike isikhathi sakhe umuntu ozibulele obuleweyo okube nesimo esithile esenzakalayo lapha ekhaya samjalela ekufeni lo muntu lowo akakazi ukuthola ukuphumula noma angeka ahlala isikhathi eside elindile ukuthi agcineke izinto lo muntu lowo ngoba ukuhamba kwakhe emhlabeni kube nenkinga ethile emenze njani emsusile emhlabeni noma emhambisile lo muntu lowo uzothi mayifika kwelamathonga uthiwe wena ufunani la uzokwenzani la ngalesi sikhathi kuthiwa uzokwenzani la lawo mazwi ayamjikisa mbuyisele emuva ngoba akanayo indawo lapha akanayo indawo bebengakamhleleli indawo ufike kungakafanele ngaleso sikhathi leso uzothi encwatshwa namhlanje kusasa lo muntu ubuyile uyahlupha la ekhaya uyayibona uvela njengalento esithi yini isipoki uvela njengalomoya omubi nimthola umile egedeni ushumisa umlilo ungenile la endlini uzolala la ubuyile uzothatha izingane zakhe la uthi yena asambeni uyayibona ngoba efuna ukwenzelwane ukugcinelwa ukuhamba kwakhe uhlanjululwe ukuhamba kwakhe uhlanjululwe indlela ahambe ngayo uhlanjululwe izimo ezithile okwafanele ukuthi agcineleke zona ngalesikhathi esenzani esaphila lo muntu lo uyabona unidlozi lo muntu lo ngoba ufika kabi ufika ngendluzulu ufika ngempi ufika ngomoya omubi kuphi phezulu kwabantu idlozi lo muntu wenze njani lo ohambe kungakafaneli noma oziveza esanda kushona lona uma sekufikile isikhathi sakhe uyahamba ngale kufike uhlalwe phansi angithi ubesehlelelwe indawo yakhe ukuthi wena uyeza uzofika wenzeni uhlale la ngobeza nje emndenini mayefika lapha umiswa lapha ya uqalwe manje athethiswa amacala ngalesi sikhathi singakamboni thina kunegap yokungamboni kusenhlangano kusehlangene amathonga ngale kuhlangene abalele bahlangene ngale benzani benza ingxoxo ngaye ukuthi izinto lezi uganile lo kwenzakalani ngaye lo muntu lona iziphi izinto azenzile emhlabeni okufanele ukuthi agcinelwe zona ngaleso sikhathi anikazi ukumbona ingaphela nenyanga ingaphela no 3 months ungaphela inyanga ezintathu engakafiki ngoba akakafinyeleli lapha okufanele ukuthi afinyelele khona azoba lidlozi elifuna ukugcinela izinto ngoba lifuna ukupha isipho esihle ngoba uhambe ngendlela efanelekile ngoba ukufa kuyimvelo ukufa kuyindalo kube khona ukufa kwathiwa kuzoba khona ukufa ukuze sikwazi ukuthi sedlulele kubulawe lomzimba bese sedlulela kwelamathonga kusenohambo futhi okay mkhulu ngaphambi kokuthi uqhubeke nangu umuntu ufe kungakabi isikhathi sakhe mhlawumbe njengoba sisho
uzibulele uthathe umphefumulo wakhe nangu umuntu uminze emanzini yebo nangu umuntu ufe ngeaccident masithi uya eNatali afike eMontrose atholi accident yebo ngesinye isikhathi bafe ngebhasi bagcike ngebhasi la ekhaya siza lezi zinto mhlambe umzekelo siyabazalwana noma siyasonta izinto zesintu asizenzi lo muntu lena akalandwa la shonele khona uyathatha nje uyoncwathwa ngabe umuntu oshonele emanzini umzekelo uminzile kwele mimoya ezidlozi uvela umuntu onjani umuntu oshone ngengozi yemoto uvele njalo omunye ushone ngokugwaza bakwaziwe babulala bamdubula basithi bonke labantu ekushoneni kwabo akho nomunye olandile lento leyo umndeni ngabe impacta kanjani ngaphezulu kwaloko mkhulu kuzoba khona bathi uzibani washona akwenzekanga lutho why manje sokuvela ubani azositshela lo muntu lona ushone 30 years ago yes why manje khona sizotshelwa manje so ngizama ukuthini ngabe idlozi elishonele endaweni umuntu oshonele endaweni ezihlukile gole mimoya lo muntu loyo emimoyeni noma abantu abadala bambheka kanjani as opposed nalo oshone izolo utho ukuthi lo wa 30 years ago zangenzelwe lutho azenze ngabe naye usandinda nalo umuntu lo or even 100 years ago omunye washonela emgodini emayi akwesiqale nje lapha khetha lama kwesiqale la ukuthi endulo noma kokhokho bethu abantu bebengashoneli ezibhedlela bengekho ezibhedlela bebengashoneli emgwaqeni bengekho emgwaqweni abantu bebeshonela ekhaya bekwenzeka ukuthola ukuthi bashonele impini ngoba bebethanda izinto bakudala shonele impini bashonela uzo zonke lezi zinto lezi endleleni mhlambe ufica ukufa kuphi endleleni ucaca ukusobala ukuthi bazohamba bayolanda umzimba wakhe la ngoba eshonele nje benze imigomo yakhona balandele izinto zakhona ayolanda ngomphafa yebo ayolandwa ngomphafa noma ngomlahlankosi ngoba umunye uzobuza ukuthi yini umphafa nayo lemphafa lena noma imlahlankosi le ihlukene khona wendoda khona umfazi abanye balanda umuntu uthola ukuthi unomthole olanda izingane ezincane noma abantu abanjani hayi umoya wabantu alolanda ngomthole ngoba uyatholwa yebo ulanda ngomthole unomgano wabaganileyo uyabona kunabantu othola ukuthi bayolanda idlozi kuphi emanxiweni qiniso kwasukwa lapha yebo kwasukwa lapha emanxiweni sebembuyisa la sisakhuluma ngemphefumulo yiye yedlozi yonke lemphefumulo okay yebo kunabantu abawomlando emanxiweni bangasebenzisa umlahlankosi wendoda nowesifazane yebo okasokhaya nowesifazane ukuthi uqoqe lezi zangazi yebo kodwa uma kushone umuntu wayeganile eshonele endaweni ethile ungawusebenzisa umgano ngoba wenzeni uganile nazo lezizalaza la ekhaya zazenjani zayiganile kodwa asilanda umphefumulo ngoba kwenzeka isimo esithile esendaweni ukuthi kodwa manje ukuthi kwakuyisalikazi esathola umsebenzi hamba sayosebenza sase siyashona ungasilanda ke ngomgano kodwa uma siyobalanda emanxiweni nezakazi zabo labo omkhulu bala ekhaya sisebenzisa imlahlankosi ewuthu khona wendoda khona wesifazane lo mlahlankosi lo yemadoda ufana ngisho kuhlanzwa idlozi ngithi noma kuthiwa kugeza idlozi ngoba idlozi uyaligeza bese liyabuya bese uyalibuyisa usebenzisa omabuya usebenzisa omthathe yebo zimpande lezo ezenzani ezibutha noma ezithathayo noma ezimema yizo lezo impande lezo ezisetshenziswayo ukulanda ngazi idlozi mina ke vele izinto eziningi ngiyinikwa zenziwe inkamba
ngoba uzothi umuntu aleke igobongo lokulanda idlozi emanqubeni sithatha umuntu omdala nje ahambe ngehlahla aphathe leso silwane asiphatha uma ukuthi uphathe isilwane noma uyamenywa nje emenyezwe ngale ihlahla siyongena naye mina nganikwa ukhamba okuthiwa lolu ukhamba lolu luzothi libahlanza emacaleni bangangeni namacala la ekhaya ngoba leli khaya siyalihlanza masiqeda ukuhlanza leli khaya bese senzani bese sikhipha konke okubi bese siyababiza futhi sibafake ngaphakathi mina ngisebenzisa ukhamba nje kunokhamba engunika lona bese wenza ngaleyo ndlela engutshela ngayo ukuthi yenza njani bese ukuqhathanisa nosiko lwakini okumkhuba usiko lwakini ukuthi nina benenza njani la ekhaya nikuhlanganise futhi nesiko okuyinqubo omgomo yabantu abamnyama ukuhlanganise nesiko nosiko la ekhaya bese ngutshela ke mina ngendlela umoya ongiyalele ngayo ukuthi kwenziwa njani bese uyabalanda abantu bakini bese uyamlanda umuntu wakini okay ke sibuye lapha ke embuzweni wokuthi ofele entabeni ngoba ekwaziwa ofele emgwaqeni ofele esibhedlela oqinqika nemoto uyimgwaqo lo ominzileyo emanzini ominzileyo emanzini labo bantu siyakwazi ukuthi siyobalanda sibalanda kanjani na lona ofele emgwaqeni akwesithi ke abantu abangakholelwa ekulandeni abantu bayabayeka mabe bayekile labo bantu lona ofele emgwaqeni sizothi sihamba ngeemoto simbone thina abantu bakamoya noma sizothi sihamba ngeemoto asiginqe thina noma singesiba abantu bakamoya ngoba asithi sonke sembulelwayo nesiboniswayo imimoya yabantu uthi uyahamba la emgwaqeni kudaleka ingozi kuleyo ndawo ngaso sonke isikhathi uma imoto izodlula lapho uthola ukuthi umoya walomuntu uvukile ngoba laba bantu benzana badla igazi okwesibili laba bantu laba bayafuna ukuthi bakhululeke laba abahleli khona ukuthi asivele sithathe nangu udlomo simthathe kube uye ozohlala la nami ngikhona ukukhululeka ngaleso sikhathi akakhona ukukhululeka ngoba uthatha umuntu ongesiyo nowakubo uyayibona uthatha noma ubani odlula endleleni ukuthi azomhlalisa la ngoba phela uphethwe isizungu uyitshela ukuthi mawusukhona wena la naye uzokhona ukukhululeka manje uyafika wena lapho usekubulele lapha emgwaqeni lapha afele khona usekubulele lo muntu uphinda futhi nawe uhlala la uzothatha abanye mabedlula lapha uthola ukuthi kuleyo ndawo kuthiwani kunemimoya eminingi kwafela abantu bathi high accident zone basho ukuthi kufela abantu abaningi la bathathwa indawo yemoya walabo bantu ngoba bengalandiwe bangunqayi wangu kuyolandwa bona uyayibona manje iyona nkinga esiyitholayo uma uthi wena awukholelwe edlozini awukholelwa kuyolanda umuntu oleleyo uyayibona abanye bathi ingathina nakho siyaphumelela la ekhaya kodwa asikaze simlande umkhulu una 8 years una 40 years una 50 years una 30 una 20 years 15 years okay animlandile lo muntu lo banemfihlo ethile uyothola ukuthi wavalwa lo muntu lo uyazulazula wavele babona ukuthi uyahlupha ngoba efe engeke ekhaya lokho ecela ukubuyisa ubulandwa uthi ngihleli ngiyakodola ngihleli angikwazi ukuthi angidli ngiyanetha ini babona ukuthi hayi lo muntu uyahlupha kwaba nobaba othile noma inyanga ethile abayilandayo ukuthi cela uzosivalela lo muntu la ekhaya singasebenzisi idlozi thina uyayibona uvaliwe lo muntu lowo kufika ingane uthola ukuthi kunesizukulwane esizalwayo masizalwa sihlala sihluswa umoya womuntu owayephila esigameni ntwana umuntu hayi umkhulu wakho okwenza njani isiyaqala ithi ingani mina ekhaya angikhulanga yenziwa lento angiyazi lento yenziwa lapha lele yenziwa la angiyazi manje kukanjani useyahamba kuyobheka kwababonana sebefike bamtshela ukuthi hey kunomkhulu wakho owaphelele endaweni ukuthi sibona ingozi la ekanje uyaqala lo mntwana uthi uyo report ekhaya kuthiwa hey
asingeni thina leyo nto le ngaleso sikhathi lengane ivelelwa zinkinga ayikwazi ukufunda kahle esikoleni mayiphathi kwabantu ifikelwa into engayazi kunomuntu ongathiwa eyilandela mayilele ebusuku uyafika lo muntu athi ngilandele ngisenkingeni mina lengane ayilali izigcina lengane lena nayo ihamba iyobhayiza lapho ihamba izulazula ubonakala abantu ngathi bayahlanya nje bahambe emgwaqeni uthola ukuthi kunabantu bakuba abazulazulayo bayibona ngizama ukuthi ngiphendule lapho ukuthi labo bantu abafele emanzini abafele emgwaqeni abafele ezibhedlela ngoba lapho esibhedlela ungafika mina ngigula ngifike ngilandiswe lapha ade kushona umuntu kwakhishwa amashidi kwakhishwa washiwa umbhede nesponge noma washintsha isponge sasiwa komunye la bayibona yizo zonke lezi zinto ezenzakalayo ukuthi abantu mabengalandiwe uzofika vele akucindezela ubani lona onele phezulu kwami bayibona uyacindezela nomuntu lona ubani lona ozodlula la ngalesi sikhathi uyayithatha imoto lo muntu uyibhekisa phezulu bayafa abantu emanzini ngiyaye ngithi ke mina sikukhonzile ukuthi yonke into siyiqalise enhlambulukweni andoba siyiphile noma andoba siyenze siyiqalisa phi enhlambulukweni umuntu uzoyibuza omunye ukuthi ahlanjululwa kanjani amanzi ngoba ahlala ehlambulula ayafika eqhamuka lapha aqhamuka khona adlule ayile haya uhlambulula amanzi uhlambulula indawo lapho kwedlulela khona bani umuntu uhlambulula umoya wakhe ukuthi awukhululeke usuke la ukuze ungeke usebenzise kabi uhlala ngesikhathi okwashona ngaso lo muntu kuphelele omunye umuntu noma mase kusondele lezo insuku lezo kube khona umuntu owenzani odlulayo uyayibona so manje izo zonke izinto lezi kubalekile ukuthi sihlanze lezi indawo sihambe siwumndeni siyomlanda lo muntu loyana simkhulule lapha ahleli khona uyayibona leyo nto leyo bese sibuya kulaba ke abedlula ngoba sekufika isikhathi sabo abedlula ngoba sekufikeni isikhathi sabo sisakhuluma ngedlozi njalo ledlozi lelo sikhuluma ngedlozi bonke laba bantu bangena ngaphansi kwanele idlozi leli kwanedluzulu ukuthi ungani kuthiwa idlozi ngendluzulu idlozi ngokudlozomela idlozi ngempi ngoba isidlova idlozi udelwa yizo lezi zinto okungalandwa udelwa yizo lezi zinto okungenziwe inhlambuluko ubaba la ekhaya wedlula ngesandla somuntu wala ekhaya kodwa manje mina ngingane yakhe angitsheniwe kufuneka inhlambuluko lo muntu uzohluphe mina ngiyambona ubaba uzakabuze phethe umkhonto wakwazwa la ekhaya lo muntu lona wabekela umuthi wenze wangumuthi ukuthi adlule emhlabeni kwenziwe izinto ngezinto uthola ukuthi baqabana bengoba bomncane bexetshaniswa umfazi la ekhaya balwa bagcina bebulalana bengazi ukuthi sebebulelene uyabona yizo zonke izinto lezi kodwa manje inhlambuluko la ekhaya azenziwa akhulunyiwe angazi mina ukuthi ubaba wami wabulawa ubaba omncane angazi mina ukuthi ubaba wami wabulawa ubaba omkhulu angazi mina ukuthi umama wami wabulawa umama omncane la ekhaya angazi mina ukuthi umama wami wabulawa umakoti kababa omkhulu inini ngoba bezikhona lezi zinto lezi uthola ukuthi la ekhaya kunesithembu uthola ukuthi la ekhaya wena eyakhe indoda kungani ithanda uyayibona izinto ezinjalo babulalana abantu babulalane lokho okay uthola ukuthi futhi unalento yedlozi eyenzakalayo kuthiwe umuntu la ekhaya uthwebula idlozi la ekhaya kungani wena ugogo akwembathe wena kungani ubaba wena kwembathe wena wenzeni ukuze wembathe ileli idlozi la ekhaya wena wenzeni ukuze indaba zala ekhaya zonke zedluliswe kuwe idlozi lelo kusale idlozi lelo liyafika lithi malifika kuwe ungalinaki wena bese liya komunye lifike enidlozi libheka inhliziyo yomuntu alikwazi kwembatha kumuntu onenhliziyo embi idlozi libheka inhliziyo yomuntu alikwazi kwembatha kumuntu onenhliziyo embi umuntu ongezenzi izinto la ekhaya ngiyalapha ke kuthenini kungani kuthiwe wena onedlozi uthwebula idlozi uthiwe wena kungani ugoge kuthande akusiyenze nje ibe lula lento le siyicacise nje siyenze ibe lula la ekhaya umama uyayizala lezi ngane kodwa ayithanda ukufana la ekhaya kunjalo
umama uyayizala lezi ingane zonke unezingane ezine eziwu4 ezine lezi ingane noma ezinhlanu kodwa kayithandi ngokufana zonke kuphi lapha ekhaya ungani mayisekwela amathonga usekufanele ukuthi asithande sonke ngendlela efanayo noma asilinganise kungani uyabona manje thina sikhule kunogogo namanje basekhona ogogo mina ozala ubaba nje ukhona ugogo sikhule kunogogo ugogo nikhona nezingane zomntanakhe nonke kodwa manje uphethe amaswidi la ugogo afike anike lo 2 anike lo wesibili 2 anike lona 2 bese kubiza wena noma kunike bese kubiza leceleni usezokunika amanye awu2 ngabatshela ababanye nasethongeni kunjalo kunjalo nasethongeni nasehlozini kunjalo lesangazi lezi ngoba sasithanda nje usabe sisaphila namanje mase singale sisathanda lesangazi sizokumela kuzo zonke izinto ezizokwenzeka hayi ukuthi laba abanye abafuni kodwa manje sibona lento ethi mayifane noma lento ephuma nayo phakathi kwakhe nobani naso lesangazi uyayibona into enjalo abanye bathi uphendula umsamo hawu uthobula umsamo uthobula amandla kababa uthobula amandla kagogo uthobula amandla kamama izinto zedlozi lezo awukwazi ukuthi uthwebule amandla kamama ubuna wakho ayenzeki into enjalo awukwazi ukuthi wenzeni uthwebule amandla kamama ube una wakho ngaphandle mawuzosebenzisa izinto ezithile zokuthwebula uyayibona manje mawunesipho wena kuthiwa wena uthatha amandla kababa wena uthatha amandla kamama umama yena wayewathathe lawo mandla wawathathe kubani ngoba nayo uyazalwa njengawe anginawuzele ubaba wakho noma wakho ungani ke wena uthwebula ungaphiwe uNkulunkulu wakho kodwa manje ubaba yena aphiwe kodwa nayo uzalwa ugogo nomkhulu uphiwa kanjani yena ubaba noma umama uphiwa kanjani wena ungaphiwe ngoba umuntu unento yakhe uzala ufumbethe unento yakho ilona lo iyeke lento edlozini ukuthi wena uphendula umsamo nani uphendule njengoba nibona ukuthi angithi nibonile nini ukuthi uphendule umsamo lo uphendule kanjani ngoba kunendlela phela enze ngayo enibonayo nini ukuthi uphendulile nalaba abelaphi nomoza kwethu abahamba behlola into beyihlole bengajuli kuyo bahambe beyohlola into bengajuli kuyo bagcine sebetshena abantu into ongesiyo bakutshela ukuthi uyabona ukuthi lapha emndenini kunomuntu onamandla amtshela ukuthi yena lamandla ayekuwe umtshela kanjani ukuthi into enjalo ukuthi lamandla ayekuye kodwa manje awela kuloyana loyana uwela amandla akho ngoba kwenze njani kungani azowela amandla akho yena nawe uzalwe ufumbetho kwakho naye uzalwe ufumbetho kwakhe ungana wena amandla akho ogobela bayilahla lapha ekuthenini bahlola abantu babatshena into engaphelele ngoba umuntu mayizokutshena into engaphelele uyaniqhatha lapha uyaniqhatha awusizwe mkhulu ngiyacabanga ukuthi kulena osoyisho la egcineni i-topic le on its own igama laleyo topic isibusiso sedlozi ngabe idlozi libusisa onjani mkhulu kuzomela sigoqe le topic